Šta je problem kod laži narcisa? Narcisi toliko vješto lažu da je to nevjerojatno kako to njima naprosto dolazi prirodno i zato je jako lako povjerovati njihovim lažima. Naime, prvo, ako smo mi iskrene osobe koje govore istinu, mi zapravo ne pretpostavljamo da druga osoba laže. Ako je, recimo, moj rezon, ja govorim istinu, ja zapravo neću pretpostaviti da druga osoba ne govori istinu. Tako da tu je prva zamka u koju jako lako upadnemo, a druga je tamani da mi pretpostavimo, ok, taman da smo recimo skeptični i kažemo ok, možda osoba ne govori istinu, možda to i nije baš tako. Znate ono kako narodski se kaže, uzmi sve sa zrnom soli. Narcisi i općenito manipulatori lažu toliko vješto, njima to toliko prirodno dolazi da uz svu skepsu jako lako povjerujemo da je to istina, jer oni nekako znaju prezentirati laž kao istinu i mi smo jednostavno skloni povjerovati u to i nemamo onaj poriv dodatno istraživati i dodatno gledati šta je tu na stvari. Narcisi su jednostavno u tome dobri, narcisi su ljudi laži i laž je zapravo njihova arena. Kaže, narcisima uopće ne smeta što ste vi njihova žrtva, uhvatili ih u laži. Narcisi, kada vi njih ulovite u laži, narcisi se uopće ne uzrujavaju zbog toga. Zašto? Zato što narcis suštinski, on je manipulator i on laže i oni nemaju moralni kompas koji će reći ok, to nije ok. Znači, oni kada vi njih uhvatite u laži, čak postoji ona natruha laganog divljanja, jao vidi, čak im to na neki način imponira, jer ima, znači, uz sebe ravnopravnog, jakog protivnika.